Gijat kong klas-klase ti tarong ada nangisit puraw kin kuret-ret ada nakutong ati duken na lukmek naimas amin basta sumrek karabo ko tay tarong anak kutong para pakpakbet tay tarong bet ana lukmek maya tunay nga i-shake-shake tay tarong ako ribe jak matek tama ka-ariek tay tarong nga atidlok pang prito-prito uray kalamal tutan ken mais palan ti tarong nga talaga ay naimas bukbukel na. Come on guitar 22 eyes, hello po sa inyong lahat. Welcome, welcome sa ating birthday jam ni Mr. Froilan. Naimas ti tarong Naimas nga talaga. isot ka imasan a klase ti taraon naimas nga isaw-saw patis kamatis bagong ti tarong nga talaga ay the best amasida nagmayat amat-matmatan no agbibiting jay puon na pudno wa makaay ayo no agkuti-kuti at talaga nagmayat ngay ayame ang lalon presko pay laeng ay tama kaawis rik na apeke-pekeleng ti tarong nga talaga pangpatidog kiti biyak ti tarong nga talaga nagpaydumat imas na